Kadam pini berta jekta pini berta than bang nili jiten teron. Aprang se bertang ton pen cepa jir midam de aprang bertang kong pi arjekta. Dipu Press Club pen patir pisi ningkan banapan cepa disi ningkan kemi akhir jumi ke hampi. Karbi Anglong Autonomous Council EM in charge PHE Pradip Rongpi pen Jal Jivan Mission Scheme Kampupon. Bertang kumpi arjuk det menepi pothar bertang ton pen supajir midam senang. Dipu Press Club thiek ben DPC asai hamlong ningkan banapan cepadisi ningkan kimi akardom lapenta akhir jumi solangdo apan mate solangdo arar apat pipa jerpon. Dipu Press Club thiek ben DPC asai hamlong ningkan banapan cepadisi ningkan kimi akardom lapenta akhir jumi kadok obe solangdo arar apan pipa jerpon. Bangso sailong pina ana perangkia tum cetong dun si aning arong alon cipidun lapen DPC amai pu borsing rong para hin pensi himmate ningkan kimi akek nthan pon মই তথা আমি ডিপু প্ৰেছ ক্লাবৰ হৈ সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলং তথা অসমবাসী ৰাজ্যলৈ নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আগন্তুক নৱবৰ্ষই জিলাখনলৈ শান্তিৰ পৰিৱেশ শান্তিৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিব আৰু জিলাখনত শান্তি উন্নয়ন বৰ্তাই ৰাখিব পাৰিম। আশা কৰোঁ গোটেই অসমৰ ৰাইজে আৰু কাৰ্বি আংলং ৰাইজে আগন্তুক বৰ্ষত সুখ শান্তিৰে জীৱন যাপন কৰিব পাৰিব। News Desk Report, News 24 Karbi Anglong. Kardom Nilimen Mohanteron Nili Karbi Anglong United People Association Tiripi Amepu Ahin Pen Non Kewangji Nengkan Surihini Ra Ingkoi Rahini Aparman Karbi Anglong Aulo Kedoan Aham Pangarat Apan Rengdok Rengi Pen Kedo Ketak Dun Lomji Apan Anam Paro Anam Suri Akengri Along Nili Kaupa Tiripi Amipu Ahin Pen Anutin Abang Putin Apanta Hirjume Nanghang Pisi Mesen Pen Dothak Dunlongpo Pusi Ningthelo Kardom Hai kunin paitong ke raisi ada popai sirke papor borlang per langkar omalong akim Jal Jivan Mission Scheme kampua mailong Karbi Anglong Autonomous Council EM Pradip Rongpi pensi mai caripon alwi sarpuaman pen kecetong dun Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Mukur Kumar Soikia manpeng alwi sarpo pen kecetong dun Karbi Anglong Autonomous Council Secretary CM Taru Additional Chief Engineer Binod Chandra Sharma Dipu Executive Engineer PHE Urban Bikrom Teron Borlangpar Town Chairman Kam Singh Timung Inglongkiri Lands Chairman Bapul Inghi Lapente Rongasar Lapente PHE Department Longkang Kecirap Kecidodun Mate Hadak Officer Tum Cetong Dun Si Isam Jimpen Kecunpo Pineberta Lan Sekang Toniglong Lang Igbong Tha News 24 Karbi Anglong Kardong